Yada say ya mo akwa babie Adom TV Badwam dwumade no eso na wotwe mu ye sua de kwan ye befa so aboye ho ban afi eja hyehye ho timigidi ye se wa ne ye nhyase adwoada no de enei efie wasua de mumye nyina ye nhwe ho ye na eha dwene eja hyehye no eha dwen mumye hwe ho ye pa yada say de du so no ye Dr. Sharp Ajenedwa yete nka che ehu no ache Awurade adom ye nefie waba oni ebedi nkomo dog ye mo akwabe na bibi aboko de nyame adom ne na bofo adawma me ho den pa ye de nyame ase sebre ni ba we di ba yire fufu aha enti nanan mudi ne kra de se ukrom no me krom nkransa yefre ene kranka sa wadoma kransa yefre ene kranka sa wadoma ye nhwe Dr. Sharp ye ka Dr. Sharp dia am se obi anim ne ye betimi aye o ma mu panyimfo bi anu on mo nim ye panyini bi anu on ma ba o ma ya award a e kire se ye wa aduro anase ye wa bibiduro papa e wo wi ase anase Ghana last year kura me forward mpato current president ni di na da ayi ne picture ne na yi na da so what you say West Africa yi me fa 15th no ayi twam no March no sa na tie nti Sharp de obi be na otiminya awoto ene ogie ni obeya ma obi anu ade a nokre Sharp mfa ni bibi nsie oka na asem da bia se yade ontimi nsa no oka de kire obi ama obi ate ase Sharp kire o se ni ote enye na bebre nim Sharp ena enye TV so nkwa na kasa Tuesday na jo 11 ede kobo 12 no o de to Adom FM nso so a obetimi atie Sharp live o sanete ena ni ekoso na nua na ekoso ni yewo no yewo na tambia anto no ye pebi ka ho habanya nyame dia aboa yen ama mpanyimfo no nso age atum enye bibia no mbege atum onse bibi wo no kra so o nsan a nkramofo beti ase kristofo ntiase kristofo wati ase sa bi on ma kristofo ne nkramofo nyina ntiase sa na tie bet aban eye adwuma wo manu mama mpanyimfo ne atitirifo nyina age atom doctor onka no kra no beka se aban ye o de ye adura enye ena Sharp ne die na okita no oya aban no onim ne oye ena dwumadi a wa hyase na nya afi no o hyase o oye akura kitekite nyina no na ne nanamo ewo sa haban no enim a omede ye adwuma agidin meme nana mame nkyeremo me nana o kyerem aban won sa mpabuwa bi na afia omo ya ye friend auto ni etai bo ase Moses mo mre so bi ai me nana na de ba yo anyone se kan on se kan ube na wood no dua na paye firi ho na ye de tai abo ho na ye dade bi awura na ya boso me ka se ba kire enye ne what ya se nti habanyo mo kire ye no eye adwuma ye ntimi metena fidi kase wesu na ada obi hwe Sharp se unte ne nkada afi na wutie na mame nka asem kire mpanyimfo etie da bia me kasa me kire ba bia ye kasa no se ne afidie no ba bia ekodu batwa no nya information center afidie we eda ba bia obi apart from afia yade e wa no mi yede aban sama ne ko sunsum sotaye chia yeye wati ase eka sunsum nyame honko sambelo samba yiwaduma ni nyina sunsum bia ni onu ma ya ebetimi afeli
se entimi nya adwuma number 1 tie ye boy ade no so apart from achachakwata na kompo na mumu na sharp ontimi nye obi di yade akini acha mesebe nanam na kire me yenim nie nhaban ye wode obaye ho ni entima nya ama na oma obi anti enkan sesi akra de onfa yare omumra ye friends Adom ano kwana no mmetwen ye wati ase na Adom ano mde sharp besi omra no mmetwen omehie wa apafa achachakwata na kompo hwe maame yenim nieyeye yade we nyina no yesa eko entimi mabiem ye woni o manso wi ase yesa yade no ma na bi akoye obi boni bi no odidua body Fred ma odi a eno no ya asem foforo but apart from ni asa no entimi mabiem ye de genkwa abuo nipa obi biara ni onuma odi nani be kire onuma ontimi nya fa hodie ni oje ene ayaresa omo obi ante enka se ye aduruma no anyeyi mamiti we nyina abanye de ye me onum no ya asode fie ye ni machine bia se bibia ne netie mama nkire oba wonim nuoma pa na obi nyima otimi hu na ize meboa otimi hu se we onyem obi onuma onhu sanete yenim nuoma ni nyina obaye ho a enu ane se on beto ya ba enchiri bibia yade bia yo ye ma oni asikira na se bibia ye ma aduro be wa na wa o start di asikire yesa prostate cancer maneko kura eye problem cancer ulcer yesep eko heart problem so ekuro yade na di amani yes kura yesama ebeko pressure yesama ebeko diabetes yesama ebeko yema diabetes edresi yebemo adi asikire epilepsy etwere upamani ntwa mfa nche jama na baabia yema na nkwa kese yatomra yewo fibroid ye na eko hepatitis B TB whole in heart kidney liver problem any ne keka nyina stroke condemn one ne nipa na yare a abubu na gu onuma wontimi nya hwe me paacho ya condemn se entimi nyeye no wode no bae wa apart from achacha kwata kompo ena mumu a yentimi anya ma na kese Dr. Sharpran onka no kure na me so metwen wa Adom gate na no imtin na that yentimi ma me program bi ananya sa yenim ni ekita me aburu ni ba mfren kransa ifre ne kranka asusu ni tumi ni amodin kita me every day bi am ye adwuma o ba me on my consultation ni 200 Ghana cedis o ba me on my baby a o bi am ni branch o baby a obefa ka aba besi akra no aka so peka aso aka so fa ka aso aka ka so obesi wo overhead na ase usu overhead na ase fa ka eko new market na ka so obesi wo ADB Agric Bank ADB usu ADB onuma bisani pe bi obi ase o we Dr. Sharp consultation 200 cedi oba na se ni ebejo no anye ayi a antimi ansi anima ye waduru ntini ye de aduro no be ma na wa no kwa na dimre ka be pebosia aba betua me numbers ne good TV na nim me se abosu biem 050 554 19 96 050 554 19 96 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 020 489 74 54 020 489 74 54 near what time be echi no ye yinu firi ho ade no maami se eye kuro na se poison na wom no wantimi enyi poison na mfiri ho a
me na me ka kire wo se untimi nkukuro no sa na tie buonso bata dua batabo a ni twa no eden ye de su bibia be bua Ghana fo ene nipa etie ye hwe ya omani abre epe ahoto yade entimi mmo akura ma nsum nyame ana bibi papa bi ama tambia no wadwen betima ye onioma bebre sa na yade tie santi na nyame sunsum ni tumi ni anwoden de aba si emra ne emeboa mo na obia emfa ne ntoma pamfra nti nyame nhyira no nti na nem nkyira me Dr. Sharp the demon chaser nyame nhyira Dr. Sharp na yete no enka no fa ne number no a de wantie ase no frɛ na obekire mu na so ye ne ye baako na fe wone no adi enkommo na kai so ehye no so St. Andrew Senior High School wamugu so ye admission no nti me so about time no me so for oba no kɔ ye hostel ye boarding so e wo ho nti ba bia wo bia no obetime de wabofra no call St. Andrew Senior High School 1, 2 and 3 admission a wormo hwehwe bi Kesim ni wadubi ase Shama dunkwa onofe sahi asanwe so enankran ho nyina St. Andrew Senior High School womo school ni bi ho frɛ 0244 696911 0244696911 and 0207891004 0207891004 now in St. Andrew Senior High School akasa ma yen celebrate yen birthday fwe ne ebusua ni adofwe won di womo awodenti yen wish womo a happy birthday nkoma Samituga happy birthday Samituga nyame nhyira wo Mighty Chapel International nyame nhyira no onyo kese wo na wo chief drama e wa sorry ho ti nyame nhyira wo onyo kese wo ma so fra dum nkwa dum osmosis na we show happy birthday Samituga nyame nhyira wo pa happy birthday nkoma my sweetheart Ernestina Ejekumwa supervisor worker so West Hills Mall Eradin Shroud na onyo kese normal so free Adom nkwa dum private Akbalu Mary or 37 Central Band and I wish you happy birthday sanso na happy birthday nko Emma Regina Eshen nyame nhyira nyame nyo kese na oma so free Adom enko Adom into we loved ones na I wish you happy birthday. Happy 42nd birthday nkoma Gifty Jamia. Madam Gifty Jamia and now when you're 42 years. Ashama New Quarters. Ono so na yesi wo ma Enti happy birthday nkoma o Kezia. Yamin Shao papa and I Case Gifts Clothing. CEO da Case Gift Clothing. Gifty Jamia Yamin Shao on your kese. Di unkwana radio sisi amount di me ya hodimo. Happy birthday Danielo Aseda Nyameche Mensa. Happy birthday Danielo Aseda Nyameche Mensa. Radenyo kese. Owo Rings International School. Radema unyansa imudo na fabo bra. Uma mene we show happy birthday. Radin Shra one da so no. Yini be man munyamfo. Ukodrufo. And I yanka say nuaba Grace Ajimai on the sales executive or multimedia men Grace picture no. But Grace Ajimai, happy birthday. Onyami show. Onyami no kese no ma so fra dumu enko adumu. Yankomra na nkomo ahodo asemidika wo ho hosepe na yede toaso. Nti ahosepe mambo atma ye krado ede toaso.